Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Asamangkang chot kandidat pia danglong lun ki lun pen nong nam ka chithang plong ang bong ki Jubin Guard ta inyutlo. Bonda Jubin Guard Singapore along North East Festival along ta chitong dun jia phan ki dun ahut scuba diving ahut ko son pen luni ako pai ki lang no jok ki dam tang chiti ni pai krisir ke parni Singapore along amat bang so pir the pen chi otikang si asamara ta phan chi otikang guiding pia phan bang so pir the pen dam julo. Karitang Jubin Guard kidamtang Parokrisir Kebra Troksir Kebra hini aningkan Meghalaya State aru Tura nong si amahang nang theklo. Alun kilun tang angbong kay pikep susi atumaphan alam pen lun pontang lo. Alang likay along kilun thek alun jir laki kidamtang Parokrisir Keb Troksir Keb rakit homaningkan Tumi Junu Pariba Hun Lapen Tumi Junaki Hubak Paklang Pondo. Bang Sopi Bollywood along sedame suri ini ra trok anilkan gangster alangkan arjan along ya ali kilun alun dun pen top playback singer anong isedame chipalong pondo. Kalitang Jubin Guard phan alang lige theka jok University of Science and Technology Meghalaya hin pen sedame honorary doctor of literature degree pipon. Bonta pinyari la puson men amat bang sopir thepen kechi oi joy bangki asamang kang pia rod phan kachimit me piname kri pabutikang lo bang so butha karbyang lo autonomous council CM Dr. Tulram Rong hang sidame Kalitang Jubin Guard phan mir ipu pen chiki modon si akar jonga phan chipadi dun. Halapu asam sorkar hin pensida me kedam tan chiti ni phain koi inkore si lapen inkore hini ni thoma parman state morning day pangdak pon lapen lun se pojobin gor phan man pipon si state dang pi chiti kulat kankir padur pon ason si gifurong supia longpa inkir dun jingti Halapu Kalitang Jubin Guard phan me aan ki PG aputha kubuson pensi sai kedeng ponjima lapen me an ki PR ni state adang pialong school college anstami kankir ponjia phan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pen ningji pon জুবিনৰ পৰিয়ালে আমাৰ পৰা বিচাৰিছে যে জুবিনৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ জুবিনৰ ঘৰলৈকে আহক আৰু জুবিনৰ 85 বছৰীয়া পিতৃ বা আন পৰিয়ালৰ যিখিনি পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে যাতে অলপ নিবিড় মুহূৰ্ত তাতে কটাব পাৰে তাতে 1 ঘণ্টা সময় থাকিব আৰু সেইখিনি সময়ত আমাক বেয়া পাব নালাগে আৰক্ষীয়ে আমি কৈছোঁ যাতে জুবিনৰ পৰিয়ালে জুবিনৰ লগত অন্তৰংগ সময় অলপ কটোৱাৰ পৰিৱেশ এটা যাতে সৃষ্টি কৰি দিয়ে অহাকালি বন্ধ দিয়াৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই কিন্তু যিদিনাখন জুবিনৰ অন্তিম সংস্কাৰ হ'ব সিদিনাখন আমি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আদি নিশ্চিতভাৱে আমি বন্ধ দিম এতিয়ালৈকে এইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ যে কালি নিচেই পুৱাতে 6 বাজি বা 7 বাজি নিচেই পুৱাতে আমি জুবিনক গুৱাহাটীত পাম আজিৰ দিনটো আমি আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিব লাগিব মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আজি আনিবৰ কাৰণে ছিংগাপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষকো কৈছিলোঁ যে পষ্টমৰ্টেম নকৰাকৈ পঠিয়াবৰ কাৰণে কিন্তু অসমত যিহেতু তদন্তৰ কথা এটা আহিলে বা এজাহাৰ আদিও আহিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি পষ্টমৰ্টেমটো খুব বেছি না কৰিবৰ কাৰণে আমি সুবিধা নাপালোঁ কাৰণ ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষ অলপ সচেতন হৈ গ'ল ইয়াৰ ফিডবেকখিনি তেওঁলোকেও পায় সেইকাৰণে আজি অনাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটোত আমি সফল নহ'লোঁ কিন্তু আজি নিশাৰ ভিতৰতে তেখেত দিল্লীলৈ আহিব আৰু দিল্লীৰ পৰা আমি বিশেষ বিমানেৰে তেখেতক Kalitang Jubin Guard kititang abang atong Singapore along pen pinyada porpet chok apor malong Guwahati Airport along nang lipo lapen Jubin Guard kitit ang bot aputak CID kitar lipon pa media fan CM Sarma pet pinkhat pon News Report KATV News
West Karbi Anglong Rongkhang MSC constituency ki parlo Hongkram arong along Rongkhang arar phan panong si signature project amen pen mini stadium pipon lo lapen Robinson Teron phansi ki kim rang pon jiar pu pek pon lo Sidala bangso ki kim ke rang bangke ningkan trok pleng detta patang te det lo la sojok Hongkram Sport Association atum ning duk lo Hongkram Sport Association atum pen KACCM Dr. Tulram Ronghang la pen number 20 by thalang so MLA Rup Singh Teron aphan tami bangso mini stadium ki patang da prangja aphan pura memorandum pipa jurdun ning duk lam ti jobek lang ko adema ladak hakku penta aleng the rong buti bang nang hok lo jame sarkar atum ta bang nang kilo jela stadium nang kilo Hongkram aphan la tila so stadium Ningkan kep sosilo nahanda ko pipo si tangte den ma la so joini si ni tum la kila bangke la kila bina koklo la so ini pung joini si tu aprang da ajo di dang lo akono ni pung da west la west veteran Hongkram Sport Association hoilo Hongkram Sport Association veteran club la pen karbiang film artist tuman la stadium ke tangte de da joini si Kosong yo padang dabi ma pu la so joine sin tum phela ke bi Apong memorandum alo chopi dera pita sai ka chiklem kli dera joksi media thengno lam the paklang ponang koklo pusi Hongkram Sport Association abitung atum pen chuning report lapen non media thengno pen chuning ridera pita me Robinson Teron pen bangso mini stadium patang pon pedet pulute ka prekakang tuyang deng an sai chisong ponang kokpo pusi lam the paklang pon achi tim thak dolang lada sida me achi tim thak boy phusita karju dilo tengte annual bill na logi loi lada contractor le gomala a contractor ke akha Robinson Teron ni tum asai ke dengbom lo cm anda kidam dang joining program anda ni tum memorandum bidun dang lo ako boy phusita ani si la sub association inter club bini bomasi la to inter club anda ni tum best kasa a president a secretary ban singang lo akha president magar Rup Singh Teron secretary ke Sanjoy Kro alang li tumanta president secretary do pet hosi alang li tumanta memorandum bidulo la studio mo puthake athe signature scheme po de milita dak ahat do bojoni si emily fan memorandum bidulo ni tulang thega bela athe dak engineer do bang thualo dak second phase na claiming fan la open state open khilari na kimi fan la dak 70 meter na khune lo hala first phase tangte rek mati hala bang na dang le rek lo Bartol Pen Priyanka Balmiki KATV News West Karbi Anglong dong kam rong supialong kidu Waisong Stadium along tami ingding thom kebra ki thom Howard Karbi risonim so rong aji ki talon ponjia phan KJE dong kam Howard amai tum pen chisik chidang pon bomlo Karbia jutang ki pareng berja phan Karbia rot kidu anatum aningkan bang tami Howard Karbi risonim so rong aji talon ponlo lapen dong kam Howard amai tum hin pen tami aningkan bang tami talon bomang bomlo Lung sepi, uji pi gelung besar poan, kadang bengkha okar biar. Halo, ini lah yang dengan kau tham. Bisunin so, hawar mai dong kam hawar mai kan bangke. Don cisi sedang ke boha, lah terang atung ke dua boha muka, lah itu aci tim ke ketang lo, mana 50% tang lo, lah pen sonak thak, lah donri pen cenglok. Tradisional, mana karbi tum hakku ben, lalu pilih tum hem rit puno kapre ke soal mung puno, lah kisi ke dang bangke, lah bangke 40% lansi dola, lah dang nili tum mat hapon bangke lapu bangka tradisional get lo, ceng group, lah bangsi ceng group bathalia get, bah don risi selam pon lo, lah pelada hem pi hong kharla hem theng song dopo. Lason thak si pining ingdeng thom kebra ki thom Howard Karbi risonim so rong aji ki talon dunji aphan 50% an chisik chedang pon tanglo bangso chisik chedang pon along Karbi hemtun cheng burup adonri lapen kapre Karbi apur ki moson kim pon bomlo pusi pherang kia thengno nang pachini dun Riso terang hong thor terang hong klang dopo lapen
mendu temtap lai huita lupo pen hala aku pen hormulo karbiatum inglong aju pelote somothe geroi si joy ke pha ne somothe geroi raptap la ta check pen selampo na pen aku dotulang alai osomaratum kijo yadim at la ta check pen selampo oke aku karbiatum la hang long rit ane bangladesh tame bukri buthung ki hung so asian tong achibi hormu hala ke cheng klong klong bai tame ni lil hai sik pon bom lo asi enakan ambang ke udam dang bolute ke tang si yong la non ke bang gilang deng thong kara thom abar mai la so karbi risum sorong aji phan mangge ke doge thak ding dolo pen ki tune dang din tanon ki mom rang bom lo ke chuyo na than sta lalo Borthol Pen, Priyanka Balmiki, KATV News. Kadom dengka o karbia Kadom tinto habis sadar o vinia Kadom dengka o karbia Kadom tinto habis sadar o vinia Kadom tinto habis sadar o vinia Kadom tinto habis sadar o vinia Pinya Birta ke lan sikang ton lo, dumi thak mi kardom.